Ibyahishuwe ibice 16 uhereye ku murongo wa 12 haragera hati: Marayika wa gatandatu asoka urwabya rwe mu ruzi runini Ofurate, amazi yarwo akamera kugira ngo inzira y'abami baturuka iburasirazuba yitegurwe. Nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka itatu mibisa n'ibikeri, kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza, igasanga abami bo mu isi yose ngo ibahururize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose, ibateraniriza ahantu mu Ruheburayo hitwa Halimagedon. Militarily, China, Russia, yego rwose turi mu by'igisirikare Ubushinwa, Uburusiya ndetse n'isi yose irabizi ko ari twe dufite igisirikare gikomeye mu mateka y'isi. Ntimuzaterwe ubwoba n'ibyo bakomeje gukora ngo bakomeze igisirikare cyabo. Armageddon, intambara izasoza isi. Intambara mu byahishuwe ibice 9 bagaruka ko igihugu kizayirwana kizaba gifite ingabo miliyoni 200. Ubwami bw'uburasirazuba, ubwami bw'Ubushinwa se sibwo bushobora gukusanya umubare nk'uyu. Isi rero byaba birimo kugana ku musozo mwitegure. 中方坚决反对美台进行任何形式的官方往来和军事联系。 China is firmly opposed. Ubushinwa ntabwo bwemera uburyo ubwo aribwo bwose bw'umubano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Taiwan, haba mu bya politike cyangwa igisirikari. Kongera guhuza abaturage n'igihugu niyo gahunda dufite kandi nta kizayikoma mu nkokora. Abazabikurikira nibo bazahirwa. Those who follow it will prosper. Uretse ibyo bitangajwe na Ren Guoqing, Minisitiri w'ingabo mu Bushinwa, ibimenyetso n'ubundi birerekana ko iyi ntambara iri hafi. Imbarutso yayo igitangaje nuko ari abahoze ari abavandimwe. Agahugu gato katigenga ariko kanigenga, ikirwa gifashwe amaboko n'ibihangange, demokarasi ijyana n'ikoranabuhanga isi ikenera. Igihugu kimwe muri bine byo muri Aziya byahawe akazina kaza nyamaswa z'inkazi zo hambere zarukaga umuriro, dragons, nka zimwe za Daenerys Targaryen muri Game of Thrones, aho mu mboni zacyo kwirwanaho ngo biza ku isonga. Taiwan definitely needs to be on alert. China is increasingly. Taiwan ikeneye guhora yiteguye. Ubushinwa buri kutugendereza. Isi yose yarabibonye uburyo Ubushinwa bukomeje kwica nkana amasezerano y'amahoro mu karere. Ibihugu bifite demokarasi byakomeje kubwira Ubushinwa kwitonda. Gusa abaturage bacu bo biteguye kwihagararaho. Ndetse na Perezida Tsai ashyigikiye byimazeyo igisirikare cyacu. Birakwiye ko tugomba gushyira hamwe nk'umuntu umwe. Tugomba kugira imbaraga bizatuma ibihugu bishaka gutwara Taiwan bidatinyuka gukoresha imbaraga. Ni intambara iramutse ibaye yakurura Amerika imaze imyaka 40 ishyigikira iki gihugu, mu gihe ibindi bihugu nk'Ubuyapani, Australia na Korea y'Epfo nabyo biryamiye amajanja, aho byiteguye guhita bikora ku ntwaro zabyo mu gihe Taiwan yabitewe. We hope that this matter related to Taiwan will be resolved peacefully. Turizera ko bino bintu bireba Taiwan bizakemuka mu mahoro n'impande zose bireba biciye mu biganiro. Nibyo twakomeje gushyigikira. Tuzakomeza gukurikirana uko bigenda, ariko ahaho uretse kureberera gusa tuzaba tunitegura ibindi bintu bishobora kuba kugira ngo tumenye icyo dufite n'imyiteguro tugomba gukora. What options we have and the preparations we must make. Ariko subundi Abashinwa bombi bari gupfa iki? Nibyo uyu munsi tuguhishurira Juri kumva Dijado dukuze. Taiwan izwi nka Repubulika y'Ubushinwa ni ikirwa gitandukanyijwe n'Ubushinwa n'ubunigo bwa Taiwan bureshya na kilometero 180. Kuva mu mwaka wa 1949 iki kirwa kikaba kiyobora ubwacyo, bitandukanye na Repubulika y'abaturage y'Ubushinwa cyangwa se Ubushinwa dusanzwe tuzi. Ubu bukaba buhora burahirira ko buzongera guhuza iki gihugu bufata nk'intara yabwo, mu gihe Taiwan yitabikozwa ayivuga ko ari igihugu cyigenga gifite leta yatowe muri demokarasi hamwe n'abaturage barenga miliyoni 23. Iyo usubiye inyuma mu ntangiriro ya byose, bivuga ko Taiwan yatowe n'abaturage baravuye mu majyepfo y'Ubushinwa aho mu mwaka wa 1939 mbere y'ivuka rya Yesu, ngo aribwo Abashinwa batangiye kuhabara nk'agace kabo, nyuma y'aho umwami w'abami yoherereje ingabo zo kureba uko kameze, ikintu n'Abashinwa bashingira bavuga ko kubwaba ari intara yabo. Iki kirwa ariko cyaje kwigarurirwa n'abakoloni b'Abahorandi hagati y'umwaka wa 1624 n'1661, ariko nyuma kiza kuyoborwa n'ingoma y'Abakwing, bari abami b'Abashinwa. Ni kuva mu mwaka wa 1683 n'1895. Kuva mu kinyejana cya 17 umubare munini w'abimukira watangiye kuva mu Bushinwa berekeza muri Taiwan, aho benshi bari mu bwoko bwa Fukian n'Abahaka, ari nabwo bwoko bwiganje muri Taiwan y'ubu.
mu mwaka wa 1895 Ubuyapani bwaje gutsinda intambara bwarwanagamo n'Abashinwa biza kurangira Ubushinwa butanze ikirwa cya Taiwan bugiye kino gihugu kuva ubwo. Aha ariko nyuma y'intambara ya kabiri y'isi no kuvuga mu myaka ya 1945 Ubushinwa nka kimwe mu bihugu byari byayitsinze bwongeye kwisubiza Taiwan aho bwayiyoboraga bushyigikiwe n'ibihugu bari barafatanyije mu ntambara ya kabiri y'isi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'Ubwongereza. Aha ariko intambara yaje gutera mu gihugu imbere mu Bushinwa aho ari umuyobozi w'iki gihugu Chiang Kai-shek hamwe n'ingabo ze baje gutsindwa na Mao Zedong waruzanye amatwara ya gikomunista. Chiang hamwe nabo mu ishyaka rye rya Kuomintang bahise bahungira muri Taiwan aho iri tsinda ryiswe basanga ubutaka b'Abashinwa baje kwigarurira politiki ya Taiwan bakayiyobora igihe kinini nubwo bari bagize 15% by'abaturage b'iki gihugu. Nyuma y'urupfu rwa Chiang Kai-shek umuhungu we Chiang Ching-kuo yaje kugabanya politiki y'igitugu yari yarazanye na se niko kuzana demokarasi muri Taiwan yaje gushimangirwa neza na Perezida Lee Teng-hui wanashyizeho gahunda y'amatora yatumye mu mwaka wa 2000 hatorwa umuperezida wa mbere utari wo muri rya shyaka rya Kuomintang ni Chen Shui-bian. Umubano w'Ubushinwa na Taiwan watangiye gusa nk'uba mwiza kuva mu mwaka wa 1980 ubwo Ubushinwa bwazanaga gahunda yiswe igihugu kimwe, systeme ebyiri zitandukanye aho Taiwan yari yabwiye ko izahabwa kwiyobora no kwisanzura cyangwa se autonomy mu gihe cyose yemeye kongera kwiyomeka ku Bushinwa. Iyi akaba niyo systeme ikoreshwa ku gihugu cya Hong Kong kishyiriyeho amategeko n'abayobozi nubwo muri rusange gifatwa nk'agace ku Bushinwa. Taiwan yaje kwanga kino cyifuzo ariko igenda yoroshya ku bijyanye no gusora no gushora imari mu Bushinwa aho yanavuze ko itazongera guhangana n'Ubushinwa. Aha kandi hagiye habaho ibiganiro ariko biteruye hagati y'impande zombi cyane cyane ko Ubushinwa butemeraga ko Taiwan ari igihugu bityo ko ibiganiro hagati ya za leta bitari bushoboke. Mu mwaka wa 2000 ubwo Taiwan yazaga gutora Chen Shui-bian, Beijing yaje kugira ikikango cyane ko uyu Chen yari umwe mu bahoraga bavuga ko Taiwan ikeneye kwigenga. Umwaka umwe nyuma yo kongera gutorwa bwa kabiri no kuvuga muri 2004 Ubushinwa bwashyize hanze icyo bwise itegeko ryo kudatandukana Anti-Secession Law aho ryavuga ko Ubushinwa buzakoresha imbaraga zose zirimo n'iza gisirikare mu gihe cyose Taiwan yaba ifashe icyemezo cyo kwiyomora ku Bushinwa. Chen yaje gusimbuzwa Ma Jing-yo aho nyuma yo gufata ubuyobozi muri 2008 yatangiye gahunda yo gusura umubano mwiza n'Ubushinwa bahereye mu bijyanye n'ubukungu. Nyuma y'imyaka 8 muri 2016 Perezida Tsai Ing-wen yaje gutorwa avuye mu ishyaka rya Democratic Progressive Party DPP rifite gahunda yo kwaka Ubushinwa ubwigenge. Uyu yabaye nk'ubishimangira mu mwaka wa 2020. Ntabwo ari ngombwa ko dutangaza ko turi igihugu cyigenga kuko n'ubundi turi igihugu cyigenga. Kubera ko twitwa Repubulika y'Ubushinwa, Taiwan tukaba dufite ubushobozi, tugira igisirikare n'amatora. Ubwo Donald Trump yafataga ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2016, Perezida wa Taiwan Mademoiselle Tsai yamuvugishije kuri telefone aho byahise byica amabwiriza yari yashyizweho mu mwaka wa 1979 ko nta mubano uzwi wari hagati y'ibihugu byombi ku buryo bwemewe n'amategeko. Nubwo ariko byari bimeze gutyo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeje guha Taiwan ubufasha mu bijyanye n'ubwirinzi bwa gisirikare aho zakomezaga gutangaza ko Ubushinwa buramutse buteye Taiwan byaba ikibazo gikomeye ku mutekano w'isi. Muri 2018 Ubushinwa bwaje gushyira igitutu ku makampani mpuzamahanga buyabwira gushyira kuri za website zabo ko Taiwan ari agace k'Ubushinwa ko nibatabikora bazababuza gukorera business mu Bushinwa. Tsai muri 2020 yaje gutsinda amatora nanone atorerwa kuyobora Taiwan manda ya kabiri aho muri icyo gihe muri Hong Kong hari imyigaragambyo y'abaturage bavuga ko nubwo bahawe kwishyura ukizana ariko Ubushinwa bukomeje kwivanga cyane mu miyoborere y'icyo gihugu. Hari amakuru avuga ko imyigaragambyo muri Hong Kong ariyo yabyaye COVID-19 dore ko ngo kwikubitiro Ubushinwa bwari bwarakoze iyi virusi ngo binyanyagize muri aba bigaragambyaga ariko bikarangira igiye hanze mbere ndetse igakwira isi gutyo ikadutera ibyago byose tuzi. Aha ariko iyi myigaragambyo yaberaga muri Hong Kong yabaye nk'iburira Taiwan ko nayo mu gihe yakwemera kongera gusubira ku Bushinwa byazababera nka gutyo. Muri uwo mwaka Ubushinwa bwahise bushyiraho itegeko ryo gucunga umutekano birenze mu gace ka Hong Kong, ikintu nacyo cyagaragaje ko bwifuza gukomeza kwita kuri ako gace.
muri icyo gihe leta zunze ubumwe za Amerika zakomezaga kubwira Taiwan ko ziyiri inyuma. Mu kwezi gushize kwa Nzeri, Washington DC yohereje umuyobozi wo mu nzego zo hejuru muri leta gusura kino kirwa. Beijing yanenze cyane uwo muhuro ndetse yihanangiriza leta zunze ubumwe za Amerika kutazigera igerageza kohereza ibimenyetso bibangamira ubwigenge bwa Taiwan. Mu gihe urwo ruzinduko rutaje kuvugwaho rumwe, Ubushinwa bwo bwakomeje imyitozo ya gisirikare mu nzira y'amazi itandukanye kino kirwa cya Taiwan hamwe n'Ubushinwa. Kuri ubu haracyari urujijo, kutumvikana no kwitiranya icyo Taiwan ari cyo. Ubushinwa bufata Taiwan nk'intara yacitsemo ibice ishobora kuzasubizwaho ku ngufu nibiba ngombwa. Gusa ubuyobozi bwa Taiwan buvuga neza ko bigaragara ko Taiwan irenze intara ahubwo ari igihugu cyigenga. Ifite itegeko nshinga ryayo, abayobozi batoye mu nzira ya demokarasi hamwe n'ingabo zigera ku 300. Guverinoma ya Repubulika y'Ubushinwa yari yowe na Chiang Kai-shek yiyomoye ku Bushinwa mu 1949. Yabanje kuvuga ko ihagararira Ubushinwa bwose bwari bugamije kongera kuyigarurira. Iyi yahise ihagararira Ubushinwa mu kanama gashinzwe umutekano ku isi, kandi ibihugu byinshi byo mu burengerazuba byemeje ko ariyo guverinoma yonyine y'Ubushinwa. Muri icyo gihe nibwo intambara y'ubutita yari imitutumbe ndetse itangira, aho Amerika yafataga abakomunisite b'Abashinwa nk'abantu baje guteza umutekano muke ku isi. Ariko mu mwaka wa 1971 akanama karoni kahindura ibirindiro Beijing, maze guverinoma ya Repubulika y'Ubushinwa ivamo gutyo. Kuva kuri icyo gihe umubare w'ibihugu byasigaye kuri Repubulika y'Ubushinwa byaramanutse ba 15 gusa. Urebye itandukaniro rinini riri hagati y'izi mpande zombi, nuko ibihugu byinshi bisa nkaho byishimiye kwakira ko bimeze muri kino gihe, aho Taiwan cyangwa se Repubulika y'Ubushinwa nk'uko bayita ifite ibintu hafi ya byose biranga igihugu cyigenga, nubwo ubuzima gatozi bwemewe butagaragara neza. Mu gihe iterambere rya politike rigenda bigura intege, umubano hagati y'ibihugu byombi n'ubukungu byateye imbere cyane. Amasosiyete yo muri Taiwan yashoye amadolari agera kuri miliyari 60 z'amadolari mu Bushinwa, kandi abo baturage bo muri Taiwan bagera kuri miliyoni 1 niho batuye, aho benshi bakorera amakampani y'Abataiwan. Bamwe mu baturage ba Taiwan bafite impungenge ko ubukungu bwabo buzakomeza gushingira ku Bushinwa cyane, abandi bakemeza ko umubano w'ubucuruzi wa hafi utuma ibikorwa bya gisirikare by'Ubushinwa bitagira icyo bikora, kubera ko Ubushinwa bwahahombera byinshi. Amasezerano y'ubucuruzi atavugwaho rumwe yaje gukurura imvururu bise Sunflower Movement mu mwaka wa 2014, aho abanyeshuri n'abarwanashyaka bigaruriye inteko ishinga amategeko ya Taiwan bigaragambije bamagana icyo bise ko Ubushinwa bugenda burengera kuri Taiwan. Ku mugaragaro, ishyaka rya DPP riri ku butegetsi riracyashyigikiye ubwigenge bwa Taiwan, mu gihe irindi shyaka rya KMT rishyigikiye ko hongera kubaho ubumwe ku bihugu byombi. Muri Werurwe 2021, ubushakashatsi bwakozwe na guverinoma ya Taiwan bwerekanye ko kuri ubu benshi mu baturage ba Taiwan bashyigikiye ishyaka riri ku butegetsi mu kurengera ubusugire bw'igihugu, kandi bivuga ko benshi cyane biyumvamo ko ari abanya-Taiwan kurusha kuba bari Abashinwa. Mu matora yo mu mwaka wa 2020, Madamu Tsai yatsindiye ku majwi 8,200,000. Ibintu byagaragaje ko ari igitutu kuri Beijing. Abantu benshi muri Taiwan bashyigikiye ko ibintu bikomeza kumera uko bimeze kuri ubu. Umubare muto ushyigikiye ko habaho ubwigenge bwihuse, nk'uko ubushakashatsi bwakozwe na kaminuza nkuru ya Chengchi bubigaragaza. Hari na bake ariko bagaragaza ko bashyigikiye ubumwe bwa Taiwan n'Ubushinwa. Umubare munini w'abanya-Taiwan wanze gahunda yo gushyiraho igihugu kimwe, systeme ebyiri, nyuma y'uko leta y'Ubushinwa yagaragaye isenya cyangwa se ihungabanya umudendezo wa Hong Kong. Umubare munini w'abaturage ba Taiwan bumva ko bafitanye isano ya hafi na Taiwan kurusha Ubushinwa. Abarenga 64% by'abatuye kino kirwa bibonaga ko ari abanya-Taiwan gusa. Ugereranyije, 30% bagaragaye ko ari abanya-Taiwan n'Abashinwa bavanze, aho bavuye kuri 40% mu myaka 10 ishize. Abagera kuri 3% nibo bonyine babibonaga ko ari Abashinwa gusa. Iyo mibare yaragabanutse kuva mu 1994, ubwo abantu 26% kuri ubwo ribo bibonaga nk'Abashinwa. Mu mwaka wa 1979, Leta z'Ubumwe za Amerika zashyizeho umubano w'ububanyi n'amahanga n'Ubushinwa bukuru, ndetse kuri ubwo bihita bahagarika umubano n'ububanyi n'amahanga kandi bakuraho amasezerano yo gufatanya na Repubulika y'Ubushinwa cyangwa se Taiwan. Aha ariko Amerika yakomeje umubano ukomeye na kino kirwa, kandi ikomeza kugurisha ibikoresho by'ingabo mu gisirikare cyayo, kugera igihe Beijing yasabye Washington inshuro nyinshi guhagarika kugurisha intwaro no guhagarika umubano na Taiwan.
ku ngoma ya Perezida Donald Trump, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongereye umubano na Taiwan kubera inzitizi z'Abashinwa, harimo no kugurisha igisirikare intwaro zifite agaciro ka miliyari zisaga 18 z'amadolari y'Amerika, hamwe no gushyira ahagaragara ikigo kirimo na ambasade ya Amerika muri Taipei cyatwaye amadolari arenga miliyoni 250. Trump yavuganye na Perezida Tsai kuri telefone imbere y'irahira rye, yigaragaza urwego rwo hejuru rw'imikoranire hagati y'impande zombi bwa mbere kuva mu mwaka wa 1979. Trump kandi yohereje abayobozi benshi bakomeye mu nzego zitandukanye bari umwe mu bagize guverinoma, bose bajya Taipei, umurwa mukuru wa Taiwan. Mu minsi ya nyuma ku butegetsi, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yakuyeho impaka zari zimaze igihe zigenga aho abayobozi ba Amerika bashobora guhura na bagenzi babo muri Taiwan. Ubuyobozi bwa Joe Biden busa nkaho burimo gufata inzira imwe bwemeza icyemezo cy'ubuyobozi bwa Trump cyo kwemera abayobozi ba Amerika guhura mu bwisanzure n'abayobozi ba Taiwan, ndetse no kohereza intumwa zidasanzwe z'abahoze ari abayobozi ba Amerika gusura Taipei. Biden kandi yabaye perezida wa mbere wa Amerika watumiye abahagarariye Taiwan kwitabira irahira rya perezida wa Amerika. Kuri Amerika n'Ubuyapani, Taiwan ni inzira fatizo ikomeye mu bashingiraho kugira ngo barinde Ubushinwa n'inzira zabo z'ubucuruzi. Iki kirwa cyateye imbere ku buryo gishobora kurinda Abanyamerika, kikaba isoko rikomeye ry'amashanyarazi n'ibindi bicuruzwa by'ikoranabuhanga. Ese intambara ya Taiwan yabigishobotse? Ikibazo gihangayikishije cyane benshi mu basesenguzi bo muri Amerika ni uko Ubushinwa bugenda bwongera imbaraga mu bya gisirikare hamwe no kwihagararaho, ariko bukangirika mu bijyanye n'imibanire y'ibihugu, bishobora guteza amakimbirane ashobora kuba afite ubushobozi bwo gutera ihangana hagati ya Amerika n'Ubushinwa. Abandi bemeza ko mu mwaka wa 2049 ari ibihe bikomeye, aho Perezida Xi yashimangiye ko kwishyira hamwe na Taiwan ari ngombwa kugira ngo agere ku cyo yise inzozi z'Abashinwa. Abona ko Ubushinwa bushobora kuzigarura byose mu mwaka wa 2049, aho buzaba aricyo gihugu gikomeye ku isi nzima ndetse nta wabuhagarara imbere. Gahunda yo guhuza igihugu cyacu igomba gukorwa ikaba yarangiye uyu mwaka. Uretse ibi bya Perezida, mu mpapuro zera zo kwirwanaho mu mwaka wa 2019, Leta y'Ubushinwa yavuze ko yiteguye guhangana byimazeyo n'umuntu wese uzagerageza gutandukanya Taiwan n'Ubushinwa. Abasesenguzi bavuga ko Taiwan ishobora kuba idafite ubushobozi bwo kwirinda igitero cy'Abashinwa mu gihe nta nkunga yaturuka hanze. Amafaranga Ubushinwa bukoresha mu kwitegura igisirikare akubye byibuze inshuro 15 ayo Taiwan ikoresha, kandi Leta y'Ubushinwa yashoye imari irenze cyane mu bikoresho bizakenerwa mu bihe byo gutera Taiwan. Perezida Tsai wa Taiwan hamwe n'ishyaka riri ku butegetsi bashimangiye ko bafite gahunda yo kuzamura amafaranga y'ingabo. Inzobere muri politike zivuga ko nubwo ishyaka rya gikomuniste ritigeze ritegeka Taiwan na rimwe, Ubushinwa bubona ko kugenzura kino kirwa ari ngombwa kugira ngo barangize intego zabwo zo guhindura ikinyejana cyo guteterezwa n'ibihugu by'abakoloni. Leta y'Ubushinwa ivuga ko Ubuyapani bwamaze kumanika amaboko bukemera ko Taiwan ari Ubushinwa nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Ariko nyuma yo guceceka igihe, Ubuyapani nabwo beruka gutangaza ko buzinjira muri ino ntambara Ubushinwa niburamuka bushatse gutera Taiwan. Abashinwa bahakaniye Taiwan yiteguye kwihagararaho nk'uko yabyerekanye mu myiyereko y'igisirikare mu minsi mike ishize. Iyi ntambara iramutse ibaye, nta n'urushishi rwasigara. None iherezo ryayo ni irihe? Nurimenya uzambipe. Jye wumvaga nari Jado Dukuze.